shima umwami wo mwijuru ntanga ibyo mushimisha nari mboshywa arambora narindwa yarangiza tumushime 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 niwe mwamuhoraho tumushime 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 niwe mwamuhoraho basogokuruza kera bari mu mibabaro abagirira imbabazi tumuhimbarize ibyo nanone tumwizigire nanone. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe. Ndabasuje mwese abadukurikiye ku Impanuro TV, mbahaye ikaze ku biganiro byacu kandi mbashimiye by'umwihariko ko mukomeje kubana natwe mu buryo bugiye butandukanye. N'uyu munsi ni byiza cyane ko turi ahanga hano kubera ko ari mwebwe, kandi by'umwihariko reka mfate akanyashimire uyu muryango w'abano bana twawusuye nanone. Ngire ngo ubwo uheruka hari inkuru twakoze yagaragazaga imibereho bari babayemo n'ubuzima butari bworoshye. Rero by'umwihariko hari abantu bafashe iya mbere barabahamagara, ariko hari umubyeyi turi kumwe kano kanya bavuze ati ni byiza cyane ko umuntu yabohereza ibyo kurya, ni byiza cyane ko abohereza amafaranga, ariko afata umwanya kugira ngo aze abagereho, abahe ubutumwa buri mu byo kurya na envelope ndetse n'amagambo y'ihumure, kugira ngo akomeze kugenda bereka urukundo rwa kibyeyi, dore ko imyaka yarihise ari myinshi cyane batabona umumama hagati yabo, kugira ngo abashe kubahumuriza n'ubuzima butari bworoshye. Ngira ngo byinshi cyane mwarabyumvise, sibyo turi bugarukeho cyane uyu munsi. Icyo turi bugarukeho ni igikorwa cy'indashyikirwa gikomeye cyane cyabaye uyu munsi muri runo rwego rwo kugira ngo uyu muryango nawe ukomeze kubaho utari wenyine, kandi mu by'ukuri urukundo rwa kibyeyi nabo rukomeze kugenda rubageraho. Nawe rero aho uri niba udukurikiranye, ndagusaba ngo ukomeze urebe kandi ugire igitekerezo cyawe watanga, kandi nawe umusanzu wawe bano bana barawukeneye, ariko by'umwihariko ibitekerezo byo cyane cy'ingenzi ndetse n'urukundo babuze bakiri batoya. Rero hari mukuru wabo ntabwo ari hano hangaha kubera ikibazo cy'uburwayi yagize. Ngire ngo turi kumwe n'abangaba, nta kibazo nabo baraza kutubwira uko babyakiriye. Ni bakuru, bamaze kuba bakuru bitewe n'ubuzima bagiye banyuramo. By'umwihariko rero reka tuze gutangira twibwirana kugira ngo tuganire tuziranye. Ndahera kuri ba nyir'urugo. Ubu muri ba nyir'urugo rero muraza mwongera twibwiranaho gatoya kugira ngo niba mubyaze gufata akanya twibwira, ariko mwamaze kumenyekana namwe mwamaze kwivuga. Hari ikibazo? Nta kibazo. Yabutangiye haye amazina kugira ngo twibwire neza byose. Njya amazina n'ibikora Imana Aimable. Hagiye Aimable mu myaka ngo bibaye ingahe? 16. 16. Hadi uriga? Senior 3. Ndayarangije. Yewe musirikare. Bimeze bite? Bimeze neza. Amazina harya? Ishimwe Jean de Dieu. Imyaka hadi bibaye ingahe? 14. Mu gatandatu primaire. Byose birasobanutse. Glory. Oui. Bimeze bite? Bimeze neza. Amazina ni Inyindi Gloria, mfite imyaka 18. Yego. Niga mu wa gatanu secondaire. Umusirikare yitwa Asifiye Jeremy, yiga mu wa 2 primaire. Yego, muri Bucura. Ubuzima buragenda namwe murabibona. Yego. Harya mukuru wanyu, musaza wawe mukuru Musaza wacu mukuru arwaye malaria, namukweretse hariya mu nzu araryamye, ejo twamukuye mu bitaro nyine araryamye. Yego. Yesu araza kumera neza cyane. By'umwihariko yenda mbere ko tuza gufata akanya, yenda uyu munsi igikorwa cy'urukundo cyabaye. Nkawe urwo byakiriye gute? Bimeze bite uyu munsi? Nihe shusho kano kanya ufite? Ibitekerezo yawe ngo kano kanya biri hehe? Yego, abantu bose bagenda bohereza baduhamagara tubwira ibintu byiza, ariko uyu mumama by'umwihariko, uyu mumama turamushimira cyane, kandi afite umutima w'urukundo, kandi uwo mutima w'urukundo azawukomezanye, kandi Imana isubiza ahantu hose yakuye.
twabyakiriye neza turishimye murabibona twese turimo turaseka kuko nta kuntu umuntu yafata umwanya ngo ava ahantu wenda kure cyane aze kuza kukureba atavuze ngo arorohereje kohereza byari kuba ngombwa wenda ariko yavuze ati reka nze ndebe n'ukuntu bameze turishimye cyane kandi turanamushimira tubikuye ku mutima. Mwaruka kubona umubyeyi yicaye hagati gutya yanyu w'umumama ryari? Ni kera cyane. Abibukije twamushimiye cyane. Tumuhe n'abakanya abanze yabibwire sibyo ababwire impamvu yabatekerejeho ababwire n'ubutumwa muri rusange yabazaniye ababwire n'ibyo yabazaniye ndabona ni byinshi cyane ngiye nabirebye sinabasha kubivuga ngo mbirangize n'akanya keza mama tubaye ikaze rego muratangira mutwibwira reka nze negeze gatebe imbere yego muraho neza ndaho ndashima Imana nitwa Impunzi Jacqueline mfite abana 4 n'umugabo nkomoka mu gihugu cy'i Burundi ndi impunzi kazi ariko ndishimye cyane mu buzima busanzwe iyo mbonye abana nk'aba bangana n'abana banje kuko umwana wanje w'imfura yujuje imyaka 20 kuwa 5 ushize umwana wanje muto w'umukobwa nawe afise imyaka 4 nkaba mfise umwana wa 3 angana n'uyu nteruye rero iwanje ni ibyishimo n'umunezero udasanzwe iki gikorwa nagisengeye hafi imyaka 3 ariko sinari nzayinzira izaca kuko gutanga bitangurira mu mutima bihera mu mutima hama umutima umaze kwifuza ikintu ukanagisengera ubundi gutanga nibishobora kukugora kandi nibishobora kukunaniza ndanabisengera urumva ko nari munzi ariko nta buryo nari mfise ariko narabishaka ariko nkavuga ati Imana umunsi umwizancira inzira kuko nizera Imana cyane fise umumama aba muri Amerika yitwa Beatrice arankunda namubereye marene nawe mu buzima busanzwe nawe yabayeho nawe yari umumama afise abana babayeho nkuko kwaba bana ariko Imana iramufasha aja muri Amerika tubandanya gutyo turi inshuti dukundana ankunda nyita nk'umuvyeyi akunda kunyita marene ejo bundi niwe yantelefone arambwira ngo marene hari gikorwa nshaka ko dukora arakimbwira maze kukimbwira ntacyo namugiye ku mutima naciye nshima Imana ndavuga ati ni Imana yumva amasengesho y'abera yumva inzira z'abera ndamubwira ego tuzagikora ndamubwira ati tuzoze tubika 10,000 kandi gutanga ntibisaba ibintu byinshi uko ushobojwe n'Imana kandi ukabikora Imana iraguhezagira uko niko twashitse ngaha yararungitse amafaranga nanje shiraho yanje uko niko twashitse aba bana sinenda bazi sinabibonye no kuri televiziyo ahubwo niwe yabimbwiye ariko binyibukije ibintu byinshi sinzi icyo navuga nibwo bwa mbere ntangwa iki gikorwa muri quartier mbamwo mpora ndagikora uko nshobojwe n'Imana ariko ndashima Imana cyane ni corona yanyigishije byinshi yanyeretse ibintu byinshi yuko ababyeyi nkatwe dukuye guhaguruka kuri dukenya dushobojwe n'umutima wimuwe n'umutima wa kivyeyi aba bana bakeneye umuvyeyi abegera bakeneye umuvyeyi abitaho ufise 2,000 bakabona ibirayi urabona ko dufise umwana w'umukobwa abana b'abakobwa barakomereka cyane iyo abantu babatereranye gutya cyangwa atabonye umuvyeyi n'impanuro ashobora kubaho ubuzima bubi ariko ndishimye namubonye nababonye n'abana banje nzakomeza ndabitaho uko nshobojwe n'Imana kandi Imana izamfasha murakoze. Nenda by'umwihariko hari abandi bantu benshi cyane bababaye hari abandi bantu batandukanye cyane bafite ibibazo birutena n'iby'aba bana uyu munsi kubera iki ari bo bantu umutima waberekeje cyane niki kintu cyane cyagiye kibakurura ko uyu munsi mwabahisemo mukaza kubagenera inkunga by'umwihariko mugafata n'umwanya kugira ngo muze mubaganirize nkuko urabona umuhungu yongeye yishimye yaterewe by'umwihariko niki kintu cyatumye mugera aha ngaho uyu munsi nyirizina usibye ibintu byose bitandukanye twaturimo turavugaho. Beatrice
uyo mu mama w'inshuti yanje ubu si inshuti no mukobwa wanje kuko arankunda cyane anyita umuvyeyi ini yagize ikibazo nije abanza gutelefona nije arondera kubwo kwiyubaha kwanje no gukunda Imana no gukunda abantu yaranterefonye arambwira ngo yabonye ikiganiro sinzi ko ari kuri YouTube sinzi ko ari he yambwiye birambuye arambwira ati Marene hari abana b'imfuvyi shaka yuko dufasha hama groupe yacu ikomeze nubwo tuzaba turi babiri canke batatu canke bane twe dukomeze ibihumbi 10 20 bitanu dushira hamwe buri cyumweru canke uko dushobojwe n'Imana tuje kubaraba tugere ku bantu bababaye cyane cyane twibanze ku mfuvyi n'abapfakazi n'ababagore abagabo babo bahevye nyene bataye kuko bababaye cyane kuko hari abagore ngaha hanze batawe n'abagabo bababaye bafise abana muri corona ndamugira ati ico ciyumviro ni ciza reka tubanze kwanza tugere kuri abo bana b'imfuvyi kuko abana b'imfuvyi nibo baba babaye cyane n'abapfakazi hama rero arambwira ngo nabana batandatu harimwo umwe afunzwe uko niko yambwiye nanje binkoraho ndamugira ntiturungika amafaranga ahubwo ndagenda ndabasure ndabegere ndabaganirize hama turabe ico twakomeza tubafasha nk'abana kugezaho nabo bazakura kuko nibo Rwanda gwejo nibo kazoza kejo kandi tubatezaho vyinshi aho twebwe tuzaba twananiriwe nabo bazadufata ukuboko rero umuntu ashobora kwibaza uyu munsi mwaje muhageze ubutumwa nyirizina nk'ijambo ry'ihumure mwabateguriye ribakomeza muri bino bibazo barimo muri buno buzima barimo yenda butandukanye nubwo bakwiye kuba barimo ngo hamtumwa nuguhe kugira ngo nabo babwakire mutega amatwi mwumve mubeho sibyo n'abana b'abakobwa harimo umwana w'umukobwa harimo abahungu akanako karacara kana gato kabucura umuhungu cyangwa umukobwa umuhungu cyane umwana w'umukobwa n'umukobwa wanje ndamushishikariza kwitonda ngaha hanze akamenya ko ngaha hanze hari bishuko byinshi ntaje mu bintu by'abasore ngaha hanze cyangwe ibintu by'ibiyobyabwenge uzi ko hari abasore bashukana ndetse n'abagabo nyene yifate akomere kuko tuzi yuko Imana ariyo papa w'imfuvyi akaba n'umugabo w'abapfakazi rero Imana nizabatererana kandi Imana ntizabareka aha hanze hari abavyeyi bimuwe hari abavyeyi bita bashaka gufasha abana kandi natwe turi ngaha nanje ndi ngaha ndi umuvyeyi wabo bahumure naco bazaba ahubwo bakomeza amashure bakomeze bifata neza kandi nk'abana banje b'abasore nabo ndababujije yani ikintu cerekeye ikigari kugendera mu bigare by'abandi bana b'abasore bababesha ngo baje kunywa ibintu cyangwa ngo baje kwiba ariko bahumure mwijuru hari Imana itabara kandi ndashimira n'igihugu cyacu cy'u Rwanda cita ku mfuvyi n'abapfakazi kandi kigakurikirana abana b'abasore gutya abana b'abajene badafite abavyeyi badafise ico bakora bakababwira bakabigisha kwihangira imirimo ejo bakabatera inkunga nkanguriye abavyeyi bose bariko barabica ikiganiro leta yacu kuko yatubereye umuvyeyi ibihe byose turayiririra bite kuri aba bana bakomeze babitaho kandi n'abahagurutse gufasha aba bana bose ivyo bakoze nzi kwimana idasinziriye kandi nzi kwimana itazabatererana iki nico gikorwa abera abantu bose basenga baba bakwiye gukora kuko ntuzovuga yuko ukunda Imana kandi utitaye kuri wa mwana Imana yaremye yamfuvyi babapfakazi babantu batagira shenge na rugero turi mu bihe bikomeye vya corona abantu benshi nta kazi abana nk'aba bana ntibagenda kuyigira ngo bagiye kurondera akazi baracari bato tubegere tubafashe abayobozi bacu abakuru b'imidugudu babegere
abavyeyi bari hafi badufashe kwegera aba bana, kuko aba bana nigo Rwanda rw'ejo. Kuko umuntu wese afashe neza umwana abafashe ikintu gikomeye, ikintu cy'agaciro, kuko ejo ntuzi aka kabucura kari ngaha icyo kazavamwo. Rero dukomeze tubegere n'abana bacu n'abana b'u Rwanda, Imana ibagirire neza. Rero yenda ngira ngo habwirwa benshi akagira gute akumva beneye byose wipfubyumvira he mu rusaku. ukuye n'ikiwe kano kanya Nkuyemo ko ntago dukwiye, njye ntago nkwiye kugenda niyandarika hirya no hino, kuko mfite ababyeyi banjye. Nabonye ababyeyi, mfite ababyeyi benshi cyane, ngomba kubabwira wenda ikibazo cyanjye, wenda nubwo batakinyemurira ako kanya bangira inama y'ukuntu nacyitwaramo, kuko abari ababyeyi bakuru cyane kandi bambanjirije. Nicyo kintu nkuyemo ko tugomba kwirinda kandi tugasenga Imana cyane. Murakoze. uyu mubyeyi urumva mbere na mbere yakubwiye ko akomoka i Burundi, sibyo? Araje kubasura, wowe ni irihe jambo wamubwira bitewe n'iki gikorwa cy'urukundo yagize? Hari abarundi nawe kuko bagiye kubareba, hari abandi bantu batandukanye, wowe uramubwira iki mu kano kanya mu izina ry'umuryango mugari wanjye? Ijambo namubwira, ndamubwira ko yakoze cyane, kandi Imana ikomeze igendane nawe, kandi Imana ikomeze isubize aho yakuye, kandi Imana ikomeze ibane n'umuryango we, kuko ntago ariko turi imfubyi zikennye cyane, ntago ari uko ari twe twenyine turi imfubyi muri uru Rwanda, nta nubwo ari uko ari twe tubabaye cyane. Kuba Imana wenda yamuvugiyemo akaduhitamo, ntago ari twe bantu twakakwiye gufashwa, ahubwo ni Imana yamuvugiyemo, turamushimira, kandi Imana igikomeza ibane nawe mu bintu byose ajya akora. Yego. Ubutumwa se cyangwa irihe jambo wabwira izindi mfubyi ziri ahantu gutya zihebye, zinanijwe n'ubuzima, bora babwira iki kano kanya? Icyo nababwira, bajye basenga cyane. Ntago Imana ntago yavuye ku ntebe y'imbabazi. Gusenga nicyo kintu cya mbere gikwiye kubaho kuri izo mfubyi, kuko cyane cyane bakasenga bakagira n'urukundo. Twarasenze, nagaruka Imana yatoranyije amasengesho yacu, Imana ubundi bizi ukuntu ibintu byose bizagenda. Twarasenze cyane kandi twagize n'urukundo. Bajye basenga cyane kandi bagire n'urukundo. Yego. Bimeze neza. Kuri gusinzira. Ntabwo ndi gusinzira. Nabibonye neza. Uyu mubyeyi se mu bintu byose yavuze, numva cyakugirira akamaro mu bintu byose yavuze, wowe cyasigayemo nk'ubu tugiye gusigarana, ugiye kugufasha muri buno buzima, ugiye gufashamo abana bavandimwe bawe kugira ngo mukomeze kubaho neza. Kutiheba tukamenya ko dufite umubyeyi turebera, kandi ntitukagende ngo twiyandagaza ngo turi gushaka akazi ngo nutwo tugashoboye dukora ibintu bituvunnye. Tujye dusenga, Imana izayidukemura ibibazo byacu. Uyu munsi se Janduti, yenda ku ruhande rwawe, wowe ijambo wamubwira ni irihe bitewe na kino gikorwa yabegereye akaza akabasanga nyuma y'imyaka myinshi mutabona umubyeyi wicaye hano gutya ababwira akantu keza, ababwira ijambo ribahumuriza, abaho ubutumwa bwiza, abaha impanuro nk'umubyeyi, wowe uramubwira iki? Ndamushimira kuko ahantu yaturutse ni kure, ntabwo yakifata ngo aze kuturana, ntabwo ari twe twenyine tubabaye mu Rwanda nk'uko mushiki wanjye yabivuze. Hari abandi benshi cyane bakeneye gufashwa, ariko Imana yamuvugiyemo irareba avuga ati nubwo atari bo bonyine bababaye, ariko nyine nabo babareba. Njye ndamushimira, Imana izamuha umugisha. Harya ugiye mu gatandatu, urumva numara kwiga uzaba iki? Numara kwiga umaze gusoza amashuri yawe, urumva uzaba iki? Nimba umuntu ukomeye nzafasha nanjye abatishoboye. Urashaka kuzaba umuntu ukomeye mu biki? Urashaka kuzabamo umuntu ukomeye mu biki? Nziza wumva uzaba uwe muntu nyuma yo kuba umuntu urangije amashuri yawe, umaze kuba umuntu ukomeye, urashaka kuzaba iki? Umudogiteri. Kuki wumva ushaka kuzaba umudogiteri? Kuki wumva ushaka kuzaba umudogiteri? Uri umudogiteri mu biki? Ubundi tubwire ushaka kuzaba dogiteri mu biki? Kuki rero ushaka kuzaba? Kuvura abantu bababaye natavuze ati ndabaka amafaranga. Kubera icyo wahisemo gutyo? Kubera iki? Ni cyo kintu cyatumye uhitamo iyo nzira?
nanjye kubera naturutse kure bamfashije bikomeye. hari icyizere cy'ubuzima umaze kugira bitewe n'uko uyu munsi ubuzima yenda hari aho buri kugenda bwerekera? hari icyizere cy'ubuzima umaze kugira bitewe n'aho ubuzima buri kugenda bwerekera? byarahindutse. niko wowe kano kanya ku ruhande rwawe n'ubuhe butumwa ufite wasangiza abantu badukurikiye bitewe n'ibintu bumaze kunyuramo n'aho ubuzima bumaze gucamo ahantu hatandukanye, kuva mwaba imfubyi mukiri batoya, mu buzima mwagiye mucamo, mwagiye mutusangiza mu bihe bitandukanye, nyirizina uyu munsi wowe nirihe somo umaze kwiga mu bikorwa bitandukanye bigenda bibageraho nk'umuryango wa Nyahangaha? isomo maze kwiga ni ukugira urukundo. Icyo kintu nabwira abanyarwanda nyine n'abandi bose b'imfubyi bari hanze, cyambere buriya ni ukugira urukundo, nabundi mwakundanye musenga, nabundi byose birashoboka. Ubuse mujya mufata akanya mukicara hamwe mugasenga? Ahangaha dusengera mu madini atandukanye. Mujya mufata nk'umuryango hamwe gutya mukicara mukavuga ati reka dutange ibyifuzo, aho ujya gusengera nawe utanga icyo cyifuzo runaka, bijya bibaho? Oya ntago bikiba. Mbere twajyaga ariko kwicara mu nzu tukaririmba dushima Imana byo bibaho. Byo turabikora. Urajya kubaterera akaririmbo noneho sasa noneho nta kibazo. Ngwino nawe ukinesha, ngwino nawe ubyina. Iyo Mana dusengira irakomeye, ni Imana itabura guseruka, ni Imana yumva amasengesho. Iyo Mana dusengira irakomeye, mu mfubyi iyo Mana irakomeye, ni Imana itabura guseruka, ni Imana yumva amasengesho. Iyo Mana dusengira irakomeye. Rero yenda hari ikibazo twa twaganiyeho cy'ubushize cya hano hantu muba, umwenda umugeze mu wishyura? Umwenda ntabwo turatangira kwishyura kuko Rene nibwo agitangira mu bucuruzi bwiwe. Yaratangiye mu bucuruzi bwiwe ahita atangira kurwara. Urumva twari twaranguye nyine inkweto ziri hariya mu nzu, twaranguye nyine atangiye gucuruza ahita arwara nyine araryamye mu nzu. Ubwo ndakeka ko tuzagenda twishyura gake gake kuko ubucuruzi bwatangiye. Yego. Ubu ngubu yenda nuko turi ku cyumweru ngire ngo mu yindi minsi isanzwe nta wundi muntu ujya kumufasha se kugira ngo murebe ko mwasunika bikihuta? We turamufasha, we kuvuga ngo gucuruza miti ava hano wenda akajya Shyorongi akajya gucuruza miti, twe tugasigara hariya twicaye nyine ducuruza inkweto. Abakirese bari kwemera? Barimo biragenda gake gake. Ubu tuzagaruka ibintu byose byaraciye. Yego. By'umwihariko reka mama, reka nongere mfata kano kanya mbabaze, nk'umuntu ashobora kwibaza ku ruhande rwawe, watubwiye ko uri umurundi wa mu Rwanda nk'impunzi. Kano kanya umuntu ashobora kwibaza kubera iki watekereje ku banyarwanda, yenda nawe hari ibindi bibazo runaka wari ufite ariko ukabyirengagiza, ni ukubera iki wahisemo gufasha abanyarwanda? Yenda hari n'abandi barundi yenda tuvuge bafite ibibazo bikomeye cyane ariko ugahitamo bano bana b'abanyarwanda. Abanyarwanda n'abarundi turi bamwe, kandi ndafasha abanyarwanda kuko nabo baradufashije cyane kuduha ubuhungiro, bakaguha ikarita yo kwivuza mituwere, bakaguha indangamuntu, bakaguha titre de voyage. Urumva ko tutari impunzi, natwe turi abanyarwandakazi. Ndi umunyarwandakazi. Ndashimira Perezida wacu n'umuvyeyi na madami we n'umuvyeyi kabisa, n'inzego zose zo mu Rwanda ndazishimira cyane kuko batubaye hafi cyane, uko bashobojwe n'Imana nk'impunzi. Ubu nituri impunzi, natwe turabanyarwandakazi, kandi nakubwiye mu mibereho yanje no mu bushobozi bwanje buke sinashika hose, ariko
aho nshobojwe n'Imana, aha niho Imana yanshoboje gushika. Nejo Imana niyanshoboza gushika ahandi, no ku Barundi nzahagera, ndetse no ku Bakongomani, kuko ni Imana ikizira. Kandi Imana ntirobanura ku butoni. Ngiye kuraba ibyaho umuntu ava, urumva rero ko ngaho ko batari gufasha. Ari umurundi, ari umunyarwanda, bose ni imfuvyi. Uri imfuvyi ni imfuvyi, tutitaye ku aho tuva naho dukomoka, ariko twese turi bamwe. Kandi turishimira cyane kuba mu Rwanda, dufite amahoro asesuye, nta kuturenga, nta muntu aturenganya, nta muntu atuvuga nabi, akazi turakabona. Nk'uku nanjye ndakora Nyabugogo, nakora amasavo liquide, u Rwanda rwaramfashije. Ubu ndiko ndacuruza umuceri Nyabugogo, ndiko ndacuruza amavuta, ndiko ndacuruza ibintu bitandukanye, kandi aho ndi bamfata nk'umunyarwandakazi. Oya, bamfata nk'umunyarwandakazi, kuko nanjye nifata nk'umunyarwandakazi, nkabana nabo mu rukundo, mu kumvikana. Nicyo gituma twaje kuraba abana. Akenshi yenda ngira ngo hari byo hano ndi kuhabona, muri make ni biki mwabazaniye, uko ndi kubona ni byinshi cyane. Twazanye kawunga, tuzana umuceri, tuzana isukari, tuzana ibirayi, tuzana ibishimbo, tuzana amavuta, tuzana isabuni, ibintu bikenerwa mu rugo, ibintu abana bakenera mu rugo. Bakenera agasabuni, gufura imyenda, kugira isuku, kuko murabona ko turi mu bihe bikomeye. Amavuta nayo gutekesha, nyene agasukari, ni nyene kawunga. Iyi niyo stoke mu rugo abantu nyene famille ziba zikeneye kandi iramba. Ibintu umuntu wenda kano kanya Gloria ashobora kubona ukunguku agatekereza ibintu byinshi cyane. Ubundi wowe kano kanya umurongo hano mwihaye hano mugenderaho mu izina ry'umuryango, ngira ngo we na Irene nimwe mukunde gufata ibyemezo hano mu rugo, ni umushakira barumuna banyu inzira y'ejo hazaza. Inzira mwamaze guhitamo ni iyihe? Intego zanyu hano mu muryango ni izihe? Ibyerekezo byanyu ni ibihe? Ubundi intego yacu ni ukwiteza imbere. Twe twaravuze ngo ntago twajya kwiyandarika hanze na hanze. Urabona uyu ni musaza wanjye, ni mukuru. Abahungu benshi bageze muri uru rugero ntago bakunda kujya mu mashuri. Twe twaravuze ati ni ukwiga nyine, ni ukwiga, nta kindi kintu rwose. Nubwo wenda tutabona ubushobozi, wenda ukiga bakwirukana cyangwa bagira ute, umwana wanzwe baravuga ngo niwe ukura. Kwiga wiga naba ari kukiga. Icyambere nyine ni ukujijuka. Ukurikije ndaho ubuzima kano kanya buhagaze, mwigo ku ruhande rwanyu, ikintu muri kubona kiri kubura ni ikihe? Yenda byo kurya byaje nuko ningana gutya bishobora kumara igihe bikazagira bigashira, ariko se yenda ejo ntabwo abantu bazongera ngo bagaruke baze kubareba, kuko hazajya hagenda havuka n'abandi afite ibibazo. Yenda mwamaze kugira ahantu ho kuba batangiye kubona inzira y'ubuzima mwatangiriraho kano kanya. Ikintu muri kubura kugira ngo mubone ati ibisubizo byacu birabonetse ni iki? Ikintu turi kubura ndumva ntacyo kabisa, kuko umusaza wanjye wenda yatangiye gucuruza, wenda tuzagenda twiteza imbere, ntago turabona wenda ukuntu bigenda bizamuka neza, kuko ntago aratangira gucuruza neza cyane. Wenda ibindi bibazo bizagenda bikemuka gake gakeya. Wenda ikintu tutaramenya ni ukwiga kwacu. Ngewe wenda ntago ari ikibazo, kuko ngewe nishurirwa n'umushinga, ahubwo basaza banjye banibaza baziga gute wenda uriya mwaka. Kwiga kwacu ko ni ikibazo, kuko abantu bari baratwishyuriye, bari barabishyuriye uriya mwaka. Ntago tuzi neza niba uriya mwaka wundi bazongera gusubira mu mashuri. Nicyo kibazo wenda cyo kwiga. Kwiga bano niba batagira umuntu bishyurira, ntago bafite aho bahagaze nyine. Umuntu umwe yaza akabishyurira, undi akaza akabishyurira, ntawamenya. Icyifuzo cyanyu nyamukuru no kugira ngo mubone uburyo runaka abantu basaza bishyurirwa wenda. Niba mara kubona ko biga bizaba bigenda bikemutse nyine. Ntago ibintu byose byahita bikemuka ako kanya, ariko byagenda bivamo gake gake.
ukora uracira nyine abagabanya. Ushatse kuvuga ngo kivuze gukora uracira abagabanya. Nyine umuntu havuyemo we habonetse umuntu akishyurira uyu mwaka n'uwundi mwaka hazaboneka undi akishyurira indi. Nicyo baba bashatse kuvuga gukora uracira abagabanya. Baba bashatse kuvuga nyine nk'uko wenda iyo ugiye wishyura ikintu ubonye nk'ijana ukishyura umuntu ugenda ugabanya amafaranga bigenda bigabanyuka. Hari undi muntu uri kubafasha kubitaho usibye yenda abantu batandukanye, hari undi muntu uri kubitaho haba no mu miryango yanyu cyangwa se undi muntu ku giti cye? Umuntu uri kutwitaho nta muntu hamwe uri kutwitaho cyane sibye Diamante wa wundi uhoraho nyine twe twahereye ryiriya Nyamirambo niwe wa wundi uhoraho. Nawe byajemo ibibazo nta muntu hamwe uri kutwitaho usibye abantu nyine bagenda badufasha bigiye bitandukanye. Twamubonye kandi twamwishimiye. Yishimiye. Umuhungu bimeze bite shaka muri kwimwira? Yishimye sha. Urabona hari ijambo se mbere ko dusoza mufite yenda mwashaka kugeza ku bantu badukurikiranye by'umwihariko yenda n'uyu muryango twasuye nyirizina, hari ijambo runaka cyangwa se ubutumwa runaka mufite kano kanya mbere ko dusoza? Ego ubutumwa ntitwabura icyo tuvuga. Mbere na mbere nabazaniye amafaranga yo kongera mu bicuruza bariko baracuruza. Yavuze yuko bacuruza mitiyu bagacuruza n'inkweto. Nabazaniye amafaranga kandi ndabizi Imana izabagura, kuko urabona ko iyo uvuganye n'abana wumva yuko ari abana bafise viziyo ifatika baronse ubufasha buhagije. Nubwo umuntu udashobora kuronka ubufasha buhagije 100%, ariko icyambere nibitekerezo. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe.